te kublay perlo ipi bara mo te hello friend te please long please ni nang dan bakal lima dan baang kata-kata dengan te wana su perlo te page se ladanga mut share ya ki video ro ngamla te ladanga nga komen ya ki post jompi ngan wat ek post jompi ro ka ai betang sau teli lai teli kum to te sau lai teli te sau lai teli kawe ga account kita lo te ngala men komen tang ateli lai teli kum ta te long man te long nele yam te rei don pat kita bilang da comments ro pim ju reply te lada nga reply yang tu comments jong pi pernah te lada nga reply baru di comments te kemun nganom yo su ban komen ya pi ya ki post jong pi nomor ba don kam ba ban comments ndai ban reply te ka reply pat ndala pha Facebook ban reply te ngila reply tendre bandong ban reply si syaba ro ki comments te mun nginam yo su ban komen ya pi namarkan kan sakut no kalimit hang tu tede namar kata long pide ban sung thu ta perlong mo pide ban sung thu ya kata te tangata te long wat nom theo ra ken ya kita di ba ngim ngamla ban reply mo te tang công ta hi te thay ro la thay ba mo la tristom ko to ru tau konten ru kam ai su mo te ni tim mo la yo te tim su te ka video ro kalajan dap lai minin te ban kren than rom long mo te ha ba mun ban kren te la lot pen la tap pen mo ha ba kan mau ban kren te long im yo porte ban ring video ban shoot video te nda la klet pat ya sayo pat kapor ban shoot video